wah apa lesngi to pembiang sendon gi yang network apa yang ke distrik yang ni lada kamta pembiang yang yang mesin dia kelam video cia untuk khang sendon ni office Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Jantia Hills mentakasngi karpu praterik uyayong arhajar arpuar hakajingelam uma Loyason war President rengkat Organizing Secretary uba Yomiki Pasa Hito Jantia kalalik tursha ka Geo Office kabadon hajowai bandawa ban penbet ya kajingthut ka Geo Network habaro karilum Jantia hapo kalaisngi lem kumta kasengkan khang no shi sendon ya kate ka office terekam hakate kasngi kinoyalam kaseng kilabo dor khas hakmar unong penyat ka Geo barute unong penyat ula kular bande ya kabadon kam habakran siglar pathai khubor presiden joka seng ula pensngo bakam mentoy bandan ka office lada amla ban penbyang ya ka network ula kan thoru baya ki voucher ki pen kiudor henry kimla pat ban penbyang syakipat pa ne kasngi ne geliang jomi ka Neutral Integrated Territorial Organization Jantia Hills Unit the one yachim manager yang ke Geo company we min la terbo juai alo yo ibon ki complain ni ki pai ba nong chong yang grilom Jantia hi wa gani ki den work mem program ha ko ha ko district yang i wo wi dan ne ngi ni geliang maksin de ai de deadline yo manager de gani ki company wa ha po lesngi to pembiang sendon gi yang network apa yang ke district yang i lada kamta pembiang yang mesin dia kelam video cia untuk khang sendon ni office ia mentoi ung ni Geo ni office ini wa kipai pak yang iwan myo ke jikri the one ki the set of ki yang business yang ki apa ke district yang ni kau apa yang ni kalau nang mi kisni ki recharge bill ki voucher jong gani ke Geo company nubui bena chui bena yo dang kudo dang sakki kamu kamta bo ke jing han nalor wa gini recharge bill yang ki wasat ki tamu kena buat myo kau kamta nei gesni to de iklam du che yu ni manager ong nei gesni to gesni ukhado di bha la arsin listen de ban bo i jing tho ni office yo bem chim kia gi ina de geliang yo ni de kula to chim kia tangwa na geliang yo sen hadin lesni no de la dam ye gi pun biang ni de bok oro district yang i ukhang sendon ni ye ni office yong ki